ndetse babakorera amaproje kimwe na zirandaye. Ariko pastor hari ikintu ngira ngo mbaze, none se urugero umuntu wafashe ikigirwamana kubera ubuyobe, wenda ari mu rusengero kubera ubuyobe, ariko baramubwiye yagiye kuri bakamucapa baramubwira ngo kimo kizokurindira abana, wewe ntushaka ube muri bene wanyu, ariko uzogenda ugisha munsi y'igitanda kizokurindira abana. Uyu muntu abantu bakino kigirwamana siko kiza kirinda abana. Harahura n'umwami Yesu ngo amubwire ko ari urinda. Imana ntishobora kumutumaho umugaragu wayo ngo amubwire ngo genda uve mu byo wagiyemo nka kurya Imana yatumye Yona, kandi ikamwereka ikamubwira kugira ngo wa muntu amenye ko ari Imana yamutumye, ikamubwira ngo ufite n'ikigirwamana kimeze gutya. Icyo hari ikibazo byotera. Imana ikuntumyeho ngo ufite ibuye riri munsi y'igitanda, ngo nze nkubwire ngo ririya buye waguze riri munsi y'igitanda ni ibuye. Uyu ni umunsi wundi musha mwiza tugira amahirwe yo kubazanira umushumba umutumirwa wanyu wakunzwe na benshi kubera umwihariko w'inyigisho afite cyangwa se yihishurirwa rikomeye afite ari kugenera amatorero ndetse n'abantu. Muribuka ko icyigisho afite abenshi ko turakigendaho impaka, abenshi ntabwo turi ko tucumva. Yewe mugabo nanje uri kubivuga ntabwo kugeza ubu nyine ndabyumva, ariko noneho twamubazaniye ngo mubashe kumwibariza. Ni gute? Ni muri comment, ni kuri telefone, kuko n'ubutaha wenda tuzaba turi kumwe nawe azobitwemerera. Rero tuze kubana, tugiye kuganira nawe nitumara aze kutubwira amakuru y'ubwo butumwa n'icyo bukora n'uko yabuhawe. Turaza kumubaza ibibazo byinshi, ibibazo birahari byo kumubaza ndetse na benshi bagiye bamubaza. Reka tuze kuganira nawe nitumara tuze kumva uko biri buze kumenya. Mushumba tukugejeje. Murakoze cyane. Yego. Reka noneho dutangire utwibwira, wibwire aba bantu baraha kuyu uraha mugani w'aba bahungu ba Unity. Iwe nakuzi, wenda uyu uri nkaha iwe yoba kuzi, ariko muri bo hari abatakuzi. Tugiye tuwaye kaze kugira ngo twibwire cyangwa se ubibwire nitumara dutangira ikiganiro cyacu. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Nkurunziza Gisindo, nkaba ndi umuvugabutumwa, nkaba ndi pastori. Murakoze cyane. Muramwumvise amazina yiwe, kandi ngo ni n'umushumba, ni n'umuvugabutumwa. Ubutumwa nubagenera isi n'ubundi yewe, ariko icy'ingenzi mbashije kumva nuko ari umushumba, ni umupasiteri. Pasiteri mushumba wacu, twaguhaye kaze. Rero turagira ngo tuganire nawe. Ibyo dushaka kuganira nawe ni ubutumwa uri kuvuga buri ko bucicikana hano tutigeze twumva. Yewe nimba ari n'uwabuvuze yabuvuze ukundi cyangwa yaratinye cyangwa se yarabuvuze je sindabyumva. Ni ubutumwa buvuga hejuru y'ikiyumbe cyo gushanguriye. Warahakanye mu mavideo menshi, wenda turi buze kumbwira ngo ntiwahakanye nkuko ndayafite evidence. Warabihakanye kandi ubivuga ubitsindagira, yewe ugera nawe uvuga ngo ni ikizira kirenze kubicaha abayumbe gushamburiye. N'iryo jambo niba cyari hagazeho. Urakoze cyane. Buriya ikintu cyose kitaba mu ijambo ry'Imana cyarangiza ticubake n'umurimo w'Imana, ticubake n'imiryango, cyarangiza kikagira inkomoko mu bapfumu. Kugira ngo ucite ubutumwa tibishoboka.
ni ukuvuga ngo wari gushamburiye wari uvuze ngo twabyise ikizira twabyise ikizira kuko ari imigenzo y'abapfumu turasubira tubyita ikizira kuko ntaho biboneka mu ijambo ry'Imana turasubira bigaragara ko ari ikizira kuko byasenya imiryango bisenya n'amatorero ndetse bitera n'abantu kwizera ibigirwamana urabona aka kamushware mbaye nihanaguza narwaye gripe yego na Paul cyane umukristo wabanye n'abantu bashamburiye kano kamukangisha agahunga ko umukristo wizeye Yesu uwo mubwira ngo kano kamaze urugo rwiwe akamahunga akibuka akava mu nzu akimukira mu nyuma bigaragaza ko gushamburiya ni umuco wo kwigisha abantu guhahamuka no kwizera ibinyoma n'inzangano n'amakimbirane n'ubwicanyi nibyo biza bivamo none pastor ibi bintu ntabwo turi buze kubyumvikana ntabwo kutabyumvikana ari ibindi narishaka kuvuga shaka kuvuga ko ibyo uvuze ntarabyumva reka mbereha inyuma nimara guhera inyuma mubaze gahoro gahoro tuzamuke ibyo bintu tuze kubyinjiramo pastor yarabibaza ese umushumba uvuga biriya iwe yoba yarakijijwe ngasobanurira abantu warakijijwe wizeye Kristo urakoze cyane buriya nta muntu wasuzugura ibigirwamana atizeye Imana ikimenyetso cya mbere kizace intwari zose zo kwizera icyaziranze zaranzwe no gusuzugura ibigirwamana baza bavuga Gidiyoni bagashaka kuvuga ngo yarashamburiye ikintu cyatumye ubushuti bwiwe n'Imana bukomera yasuzuguye Imana zabase aragenda arazitemagura ngo amare yereka base ko zitagira ibitekerezo zitazazumva zitazazikora ariko ahantu ubujiji bushamikiye ku kiyumba ibo nibo bagabo bo guhamya ko ibigirwamana biti ibiheko bikora kandi inshuti zose z'Imana habe n'Aburahamu Bibiliya zivuga ngo icyatumye abasekuruza bo kwizera nuko nawe yari yarasuzuguye Imana zabase agaragaza ko zitazazikora ni ukuvuga ngo mu gihe ndimo nkubwira ngo ibigirwamana zahindishije abatazi Imana ubushitsi mu gihe nkubwiye ngo njyewe niba ari isashe nibona nk'isashe nimba umuntu azanyibuye ndibona nk'ibuye ntabwo ndibona kurya baza umuntu akaja hejuru y'ibuye ngo kararisengera ngo ripfe ni ubujiji burenze ubujiji ikigirwamana Bibiliya ivuga ko kitumva kitabona kitishaganya kidakora umurimo mwiza cyangwa se mubi uko niko Yeremiya yatumwe ku bantu batinya ibigirwamana Yeremiya igice c'icumi umurongo wa 5 atuma ku bantu bikangaga ibigirwamana bameze nk'uko kwa bene wacu kubaza bikanga ibiheko Imana iramubwira ngo agenda babwire ngo ntibizabikora ikibi ngo ntibizabikora n'iciza ngo aho birambitse utabihakuye ngo ntibyohava byonyagirwa ubishize hanze imvura ikagwa ntibzokugama ariko rero abahanuzi bameze nk'ababari aba bahanuzi bashamburiya nabagereranije n'abahanuzi ba Bali nibo bavugaga ngo Bali iragenda nibo bavugaga ngo iraryamika byuka igatekereza nibo bayivugiraga ariko iyo ntiyagaze ivuga n'aba bahanuzi rero ntabwo ari ababari n'ab'ikigirwamana biti igiheko icyo ubwacu tikiza cumva tikiza gitekereza tikiza kiryama tikiza kibyuka abahanuzi bacu nibo baza bakivugira nibo baza bavuga ngo cyaraye ibubembe kizinduka mu Minembwe cyaje Kigali no muri Kenya no muri Amerika ariko ubwacu aho gishize ndicyohava Pastor urakoze cyane uvuze ijambo rikomeye
hano baradutera amabuye cyangwa bayagutera. Uravuze ati aba bantu ndetse bakora ibi, jewe ubwaje narakijijwe kubera ko ibi bigaragaza nuko nenga igisa n'ikibi, igisa n'ikigirwamana kubera impamvu z'uwondamya. Ti rero ahubwo aba nibo baramya bino bigirwamana, mbagereranya na bene Bali n'abahanuzi ba Bali, mbagereranya n'abahanuzi baramya ibigirwamana. Ibi bigirwamana byabo ni iki giheko. Noneho ndagira ngo tuganire mushumba, twumve bino bintu. Noneho uraza kutubwira ku nkomoko, ariko reka mbaze bano bantu gereranya n'aba Bayali. Ese hari ahantu nasomye muri Daniyeli 2:22 nimba nibeshe, reka arebe Daniyeli 2:22 nimba ariho, yego turebe. Bibiliya yavuze ngo kandi yishura ibishwe byatagerwa, izi n'ibyo mu mwijima umuco ubana nayo. Yavuze ngo kandi yishura n'ibihishe, izi n'ibyo mu mwijima. Iyo Mana yavugaga Imana, iyo ibana n'umuco ubwayo ni nayo muco. Ni gute bano bantu bashamburiye Imana bizera ari yayindi zimenya ibintu bihishe, ndetse biriya yongeyeho ngo by'ahantu ho mu mwijima cyangwa by'ahantu hahishe. Ibikorerwa mu mwijima byose Bibiliya ivuga ngo ni iby'umwijima, kandi ise w'umwijima ni Lusiferi, ni Satani. Gute wumva ko Imana itoheza abantu? Kuko hari ijambo ukunda kuvuga byanditse muri Bibiliya ari naho Bibiliya aho yavuze ngo nta kizakora itagishurira abagaragu bayo. Gute Imana itofata bino bintu ngo bishurire abagaragu bayo ari nga bya biheko? Imana izibona ibintu by'ahantu mu mwijima, tiyo bishurira umugaragu wayo ngo babibone. Urakoze cyane. Twemera ko Imana izi byose kandi iruzi byose, kandi igira ubushobozi bwo guhishurira umuntu yihishwe. Nticyari igitangaza umuntu abaye afite isashe yirinze, hari ukuntu wogenda abapfumu. Iryo jambo ukoresheje ni aho hari ukuntu ushobora kugenda abapfumu bakakugurisha isashe cyangwa bakakugurisha ibuye cyangwa igufwa, bakakubesha ngo iri gufwa rizagutunga, rizakurerera abana. Si igitangaza umuntu yeretswe ko ufite igufwa, ariko aho tubita abahanuzi b'ibigirwamana ntazashikama akubwire ngo waguze igufwa tirizaryo, ngo ashika akubwire ngo tirikuzi, akubwire ngo tiri kurindira umuryango. Ni igufwa nimba babonye baraye bariguze inka bayibaza, ufite isombe ugahita umubwira ati teke mu isombe, ni igufwa, nta kindi kintu kiriherekeje. Ariko ikosa bagira ibyo umupfumu yabesha uwaguze ibuye akamubesha ngo nabo nibo bagabo bo guhana, nibo baza bavuga ngo rigira umwuka, ngo rigira ibitekerezo, ngo bori gutega rikakubona rikakugirira nabi. Ariko Bibiliya yivuga ko ikigirwamana kitazakora umurimo mubi cyangwa mwiza. Ni ukuvuga ngo iyo wigisha abaramya ibigirwamana ubereka ko ibigirwamana byabo ufite igitare gitafite, ufite ibuye ari ibuye afite, ufite akandi kantu niko afite. Ariko ntuzuja kumubesha ngo rigira imbaraga, ngo rizaryumva, ngo ritega abantu, ngo rikoresha. Ico gihe uba wabaye umupfumu mwiza uramya ibigirwamana, ko kurahamya imbaraga zitagira imbaraga. Urakoze cyane. Singuciye mu ijambo kubaze, kuko turaza kukureka umwanya wo kuvuga kugira ngo n'abantu bumve babashe no gusobanukirwa cyane. None se mushumba, uvuze gutyo
aho ntushaka kubwira abantu ko satani bo idafite abikoresha, kuko mbabarire, kuko Imana ikorera muri twe abantu kandi ikatuyoboza umwuka wayo kugira ngo tubashe gukora, ndetse abantu ikabakoresha n'ibitangaza. Yabikoresheje n'abantu bakazura abandi, bagasengera uwapfuye akazuka. Satani ko nacyo ari ikiremwa cy'umwuka ntikigira imbaraga. Okay, ntituzikombara n'iz'Imana, kandi ntabwo nshaka kuvugira Satani imbaraga za Satani, ariko na Bibiliya yonyine bivuga ngo wasiwe ugushishano kuko umubi Satani cakiyoka kikumanukiye. Ni ukuvuga ngo Satani ntagira imbaraga. Cyo nshaka kuvuga. Urakoze cyane. Satani agira imbaraga, ndetse urabona ko afite imbaraga ziruta n'iz'umuntu usanzwe. Noneho ubu twicaye hano ari hano, ariko agira limite. Ubu ari hano kandi ntankunze. Aho ntukanga Nimba wikanga. ubu ari hano, Ubu ari hano ntankunze, nawe ntagukunze. oyipi. Ariko kuko ku buzima bwacu hariho itegeko ry'Imana, ntaco yodukoraho kuko Imana itamuhanguriye kugira icyo adukoraho. Ni ukuvuga ngo gutekereza ngo arakorana n'umuntu, ngo wa muntu nawe atambuka akorane n'ibiti n'amabuye, ni ubujiji. Akorana n'umuntu mu buryo bwo kumwongorera mu bitekerezo, kuko arashaka kumurera umuntu agatekereza kwiba, gusambana, kubesha. Ibyo Satani yobikongorera. Ariko ibitsa dutekereza ngo aragutumaho imbaraga za Satani, mu gihe na Satani ubwe kugira ngo agire imbaraga ntumaho abishaka ku manywa na nijoro, ariko kuko ndinzwe n'Imana, afite ingabo zingose, ndamaho. Hari n'abantu baza bakanga abanebwe, icyo baza bagikora bakavuga ati twe dufite imbaraga z'Imana abakristo, ariko mwe muri abazayifu. Yesu we yashatse kwerekana uburinzi, aravuga ngo yerekana hariho ubwoko bw'inyoni zari zihendutse cyane bita ngo ni ibishwi. Arababwira ngo baza bahuza bibiri akaba ari byo bica ikutari. Ngo arangiza arababwira ngo biriya bishwi nta na kimwe cyogwa hasi gahunda itavuye mu ijuru. Ngo aje kuvuga abantu bo, aravuga ngo Imana izi n'umubare w'umusatsi. Ni ukuvuga ngo habe n'inyoni ntiziriho kuko Satani abishaka. Ziriya nyoni nazo ipfa mu ijuru ariho bakonfirimye gupfa. Kandi ayo si amagambo y'intumwa sa y'abahanuzi, ni amagambo yo mu kanwa ka Yesu. Yego, ariko umuntu yopfa. Okay, reka mbaze iki gitekerezo cyo nta hantu na hamwe mu byanditswe hagaragara ko Satani ikorera mu bigirwamana, ibiti n'amabuye. Nta hantu na hamwe hagaragaza ko Satani akorana n'abantu bagakorana n'ibiti. Ibiti byo n'amabuye biri defini neza muri Bibiliya. Ababyiringiraga biringira ibiti, biringira amabuye n'ibindi, Bibiliya yabagaragarije ko bitazabyumva, bitazabibona, bitazabigenda, bitazabikora. Ayo ni amagambo agasubirwaho. Abahanuzi rero b'ibigirwamana nibo baza bakangisha abantu ibigirwamana. None se abantu b'ibigirwamana uri kuvuga ntabwo ari abantu kuko baramye ikigirwamana, ntabwo ari abantu bakorera Satani, ntabwo bakorera ubwami bwa Satani kuko biringira ibyo bigirwamana, tuvuge gutyo. Uyu nguyu uhamya ko ibigirwamana bikora yitwaje Bibiliya, n'uyu ugihetse ababaza bakijana kurwana, bose umwe ahanurira ibigirwamana ubundi akabirana. Urumva bose ni abakozi b'ibigirwamana. Okay, Pastor, uvuze icyo kintu ari ikintu ntabashije kumva, ntabasha gusobanukirwa. Reka kubaze, none se Pastor,
uvuze gutyo ni ngaho ubwiye abantu ngo uburozi si burya barogesha. Tubwire uburozi ni iki, kuko abantu jewe reka nkubwire byinshi. Icyo nzi ngo ni uburozi, ni ikintu umuntu ashobora kuntega cyamfata wenda ikangiraho ingaruka mbi. Urugero, ubu ndaza no kubaza, haraza kuvamo ikindi kibazo. Ndashobora kuja kurya mu wawe mu rugero, kubu tuvuye hano navana nkava muri kamere mwanje kurya, wenda abi wawe cyangwa iwanje wagera nk'iwanje, madamu yakureba akamuva ku biti wa musi wa mugabo wenda yakurikanye zino nyigisho, uzuvuga ngo uburozi ntibuhaba, reka nje kugura dawa ya panya, niwo n'umuti w'imbeba, akawugushirira mu biryo. None umuntu wasenze akabona ibyo, jewe ibyo nabyise uburozi. Ahubwo ni iki? Kugira ngo twumve, kuko icyo wewe wavuga tituri buze kumvikana. Uburozi ni iki? Bwira abantu icitwa uburozi twumve, kuko jewe wumva uburozi ukora bwita igiti kitovuga, uburozi ukora bwita igiti, kandi nzi ko uburozi bwahozeho no muri Bibiliya hari ahantu bigaragara ngo Mose ngo yagize gute inkoni yiwe na Farawo muhamagara abarozi nabo barazikora zivamo inzoka. Iyo nzoka ndiyo ry'umuntu. Urakoze cyane. Waro watangiriye ku isumu. Isumu ibaho kandi iranditse no muri Bibiliya. Si uburozi. Isumu dufite abantu bazicuruza batari abarozi. Yego. Mu gihe umuntu agurisha imiti yo kwica imbeba zitera ubucafu mu nzu n'inyenzi, uwo muntu use n'umurozi. Ni ukuvuga ngo ibi byica, ibyo yaravuze ngo muzanywa ibyica ntacyo bizabatwara. Ibi yavugaga ni ibintu ushobora gushyira nko mu cyayi cyangwa mu zo kurya, iyo ni irazwi, isumu irazwi. Ariko ibyo yabivuze ku bavugabutumwa, mushobora kuja mu ivugabutumwa bakababwira mukarya, ubuzima bugakomeza. Iyo sumu irahaba, ariko isumu itandukanye n'uburozi. Isumu ntabwo ari uburozi. Ukira kugira ngo uze kubitandukanya, kuko isumu usa n'imbaraga za shitani. Umuntu akoze imiti yo kwica imbeba, kurumva zari imbaraga za shitani cyangwa ni igipagani. Urakoze cyane. Ukira aho utaraza kudusobanura n'iby'uburozi, nibyo nari mvuze. Harimo nk'ibibazo bitatu nari nkubiyemo mbashije, ariko mbaze ni iyi sumu itunzwe n'abarevera bizeye Kristo kandi bitababereye icyaha, ariko wayikoresheje mu rwego rwo kwica undi, uyu muntu ntabwo ari umurozi. Umuntu ahaye undi sumu akamwica, abamwishe kandi uwo muntu ni umwicanyi. Ni ukuvuga ngo umwicanyi ni umuntu ugira ishyari agatekereza kwica undi, hanyuma yamara gutekereza kwica undi akaba yokwica akoresheje isumu cyangwa akiyambaza amabanda akayaha ifaranga. Umuntu niwe uhitamo uburyo bwo kwicana wamwicanyi. Ibi dukonfonda tugahuza isumu, ubundi kugira ngo uburozi kibe ikintu cyahindutse nk'ikigirwamana cyarushe kikagira imbaraga zo gusenya amatorero n'amago, nuko twagishamitseho ibintu byinshi. Twafashe isumu tuyita uburozi. Iyo ni isumu ikoreshwa n'umwicanyi, bita uwagize umutima mu ushobora kuva mu bayumbe cyangwa akava mu bapasiteri cyangwa akava mu bakirisitu, kuko kwicana urabona uyu wishe Yesu wamugambaniye yari intumwa. Ni ukuvuga ngo umuntu muvukwaho n'umutima mubi tituza duklase kakuriya mwamenyereye kumva ngo abakecuru tukabakecuru mubahohotera kandi mwe bagomba habe no mu mateka y'abicaye. Abakecuru ntibazabaza cyane ku malisite yo, iyo tubonye Kayini dusanga yari umusore, twareba Yuda n'abandi abakecuru muri liste y'abicaye muri Bibiliya igaragaza
bagaragara aho nshatse kuvuga ngo abantu baza babumva ko abandi bantu bareke kubahohotera. Ni ukuvuga ngo simvuze ngo bo Satani ntiyosura umukecuru, ariko nshatse kuvuga ngo abakecuru bumvikane nk'abantu bahabwa agaciro k'abantu. Umuntu ntakazarangiza umukecuru ngo yumve ko arangije umwicanyi. Abo ni abadayimoni. Hari ababaza barangiza bakabita bicanyi. Ibi ngibi babashiraho ngo by'uburozi by'ibiki, habe n'abo tuba tubona abarozi muri ibi bari abasore bize bavumbuye maji. No, okay, basi ukiri aho tutaraje ahandi ikindi kibazo reka basi. None Yesu umuntu wazanye Yesu agiye kuyintega mu biryo ngo inyice, umwuka w'Imana akampishurira ko uyu muntu afite isumu agiye gushira mu biryo iri bunyice, nkamubwira ngo Imana yambwiye ngo ufite isumu urayifite iri mu gasashe kameze gutya. Mu bayumbe twebwe nico bita gushamburiye, naje ndumva barabivugaho. Noneho uyu muntu Imana yahishuriye ko hari isumu agiye guhabwa, yizane bakayimuha. Uyu muntu yashamburiye, uyu muntu ni umuramyi w'ibigirwamana. Icyo Bibiliya iteganya iyo iravuga ngo muzanwa ibyica, ni ukuvuga ngo Imana yakoze intervention initile. Urazabereka Imana yaje yasumu washizemo yoshika mu nda ahubwo ikica za mikorobe. Wari ufite ubuzima bubi. Hari abantu nzi, hari amateka nzi, hari umuntu umwe wigeze kurungira akana isumu, ariko akarungira kararwaye mu nda ngo amare irya sumu Imana iyikoresha mu kwica bya birwara bimurimo. Ni ukuvuga ngo barirukana kiriya abamuzi. Ibyo byo kuvuga ngo okay, hariho n'undi woyimwa agahita apfira. Uwoyimwa agahita apfa kuko hari ibihamya byinshi by'abantu bayimoye bagapfa. Okay, twe urabona dufite abantu benshi bagiye bapfa, yataka mu nda yapfa mugahita mukonfirma ngo ni isumu nta bipimo byahabaye. Ariko aho simvuze ngo ntawukwiswa nayo. Habe n'abantu bagiye bapfusha abantu bakeka iby'amasumu, boshaka bugabanya gukeka. Kuko hari indwara zitungurana kandi zikagufata z'umunda ugapfa bitunguranye. Rero bano kubera indirimbo yabaye nini y'isumu bagahita bakonfirma muri mu kubona umuntu aryama atarwaye ugaca yapfuye mu stroke. No mu nda hari indwara zica abantu byihuta. Tivyari byiza guhita ukonfirma ngo ukeke undi muntu ubwicanyi byihuta, nta n'icyo bimaze ahubwo bigutera ama stress n'ibibazo. Ibyari byiza twagomba kumenya ko isumu ihaba, ariko tukamenya ko n'indwara ziba. Ibigabyo byo kwerekwa amasumu, ibintu byakagombye Imana yakagombye kwereka abantu n'inziki. Ko ubu twicaranye nawe uku nakubwiye ngo Satani araha, hano hariho n'ingabo z'abamarayika zigendana amagare n'amafarashi yaka umuriro, ariko amaso yacu ntareba izo ngabo. Nono akenshi iyo Imana yasuye umuntu ikunda kubereka ibitangaza byayo, noneho ugamumurika ukabona ukuntu urinzwe n'ingabo z'abamarayika, umutima ugaca ugatuza. Ariko ibi tuza dutekereza ngo Imana yereka abantu amasashe n'amashara n'ubujiji bw'abapfumu b'akarere twaturanye, ariko buriya si ubuhanuzi bw'Imana. None se basi aho ntongere mbaze, none se Imana yo inaniwe kuvuga ngo uyu muntu afite isumu ntuyimwe? Ni ukuvuga ngo yaravuze ngo muzabimwa. Nimba yaravuze ngo tuzabimwa, ni ukuvuga ngo ntizatubwiraho ngo tureke kwimwa. Urumva ugiye kubinywa iyo niyo ifite ubushobozi bwo kureka ukabinywa, ntiyoreka ngo ntubimwe ikabikubwira ngo nubimura bagute kandi kigufiteho gahunda. Ifiteho gahunda, ariko ikambwira ngo iyo sumu ntuyimwe.
Imana ntiyovuga icyo kintu ngo ntuyimwe iyisumira afite isumu nimbi irakwica kuko mpamvu nabivuze hari umupapa w'inshuti yanjye uzusenga cyane umunsi umwe bari bagiye ahantu Imana irababwira ngo mu bantu bari buze kubagaburira ntabwo muvuze si byiza wenda kuvuga umuntu kuri kamera aramubwira ngo mu bantu bari buze kubagaburira harazamo umuntu umeze gutya na gutya na gutya uyu muntu afite isumu yashize mu nyama y'umuntu mu nyama bari buze kubaha mu isahani imeze gutya yateguye ko bari buze kubashiramo inyama y'umuntu ibabwira gahunda bakora iwe ntibashamburiye ntaza anashamburiye aza yirirwa ntaza ashamburiye ariko arababwira ngo uyu muntu hari ikintu yazanye cy'inyama y'umuntu bashizemo isumu kandi biri bubamerere nabi ariko iyo biragenda gutya na gutya mu isahani iri buzemo nuko ariko dore uko muri bugire iyo sahani muraza kuyibona uwo muntu nashika mukore gutya ikintu Imana yavuze ni ikintu kiri simple gusa nuko no guhuza amaso gutya gusa barazana baramureba baramwitegereza gutya gusa si utuntu gusa kwa gahunda tutayambaye tu wa muntu yamagenda tuwo muntu nimubona mubigejeje gutyo aragenda baraza kwarura zanana atagihari yahunze iwe aramenya ko mwabimenye ndi Imana ibivuze ariko yasahanye barayibona wakundi yasahanye barayibona wa muntu aragenda aba bantu uyu muyumbe Imana iramubwira ngo isahani bayigire gute okay barye cyangwa bareke hoya igakera yari yaberetse barariye yarababujije kurya byazo kurya cyangwa yarababwiye ngo babirye ibiryo barabiriye ariko bereka ko hari umuntu ufite umugambi mubi wo kubagirira nabi gahunda ikorwe gutya uyu muntu aragenda kandi afite inyama y'umuntu uyu muntu aragenda ariko icyo ndibuka wenda nsimbeshe nimba wenda ari kubikurikirana yoza kunyungura uko yabivuze kuko yabivugiraga mu ruhame nuko ya sahani yaje n'ibyo barayisubije muri ba nyiri mazu ariko ya sahani yaje itarimo yanya kuko yarabaye muri mukora iyi gahunda ya sahani murayibona ariko tizobirimo ya nyama y'umuntu nimudakoreye iyi gahunda uriya muntu arabazanira inyama y'umuntu muri iyi sahani ziza no kuza bashobora kuba ya sahani batarayikozemo bayisubiza ba nyiri mazu abashitsi ariko ya nyama ntiyari irimo. Urakoze cyane urumva iyi gahunda irasa nk'idasobanutse neza niba ushaka kubonana uzamubaza neza upe formation yuzuye yego tisobanutse gute ntiwasobanuye neza ngo umenye neza ko yabategetse kubirya uko byagenze kugira ngo nguhe igisubizo cy'ukuri gihamye gusa icyo ugomba kumenya icyo nari mvuze ni uko yababwiye mbere y'uko babirya icyo ugomba kumenya ni uko ubu dufite hadutse abahanuzi b'ibinyoma barenze baba bafite poroje zo guhahamura abantu n'ibindi kugira ngo abantu baza batinya babakenere babiyambaze bagakora ibintu byo kubahahamura ariko akenshi usanga bidafite ishingiro urumva umuntu kuzana ibyo kurya birimo isumu urugenzi mufite muri kumwe n'Imana namahoro murashika mukirira nta komante no basi uko ntuvuze ngo abantu bagende barya amasumu bashire abantu ga amasumu yomara abantu icyo isumu urabona iyo umuntu akijijwe Imana ntizanga abantu iyo umuntu akijijwe azaba imbohore ikiza kimugira imbohore uzumenya ko Imana itarakurema iziharura iminsi yawe ikayishyiraho iherezo igateganya n'ikizakwica mbere y'uko ubaho
ikaza kukurema ufite iminsi ibaza. Rero icyo nicyo kiza gituma twebwe tuza tugenda turi free. Ubona tujana nkanje nasengeraga kure, mfite utwana tw'udukobwa twiza cyane, twahoraga tujana nabo, nashika bakanjana mu ba pasiteri, hanyuma umubyeyi uhisemo kujana babana banjye nibo bababwiraga ati tubwire. Sinababwiraga ngo muje kwa naka ntimuje kwa naka, kandi aho niri iwacu mu biturage hari n'abantu bavuza induru, babesha, batukana, bavuga ngo akarere karangiritse. Ushatse niwe wabajana akaba ari ubagabo. Abantu b'Imana baza baba amahoro bagatuza. Ibintu byo kubiza bivuga ngo urukundo ntiruzarukeka umuntu wese. Twe ntabwo tureba abantu tubabonamo ibintu bibi, nureba abantu nta iyo si yo sanse twe turebamo abantu. Abantu iyo ubonye umuntu ubona kusa n'ubonye Yesu, kuko yaravuze ngo bajya bato mwahagiriye neza bajya nibonjewe. Iyo ubonye umukristo mugenzi wawe ubona ko ari Yesu ubonye. Ariko twe ntituza turebera abantu muri kote, twe tubarebera muri kote y'urukundo rudakekaho umuntu wese. None se pase urukundo yego niko kuri, ariko se urukundo rukuraho uburozi? Okay, nta burozi bubaho. Uburozi nyirizina, uburozi nyirizina si isuku, kandi uburozi nyirizina si ubwo kwica abantu. Nibwo burozi nyirizina. Ino sumu si uburozi, twabyumvikanyeho kuko ni igikoresho cyo gukora isuku. Ariko aho nubwo tugiye kuvuga uburozi, turavuze ngo isuku ni igikoresho cyiza cyo kudufasha mu gukora isuku. Tuyikoresha mu kwica ibiheri byaje mu nzu, mu kwica inyenzi zateje ubucafu mu nzu, mu kwica imbeba zateje ubucafu mu nzu, kubagira inka. Hari uzubura n'inka akavuga ngo zifite umwanda, zifite ibirondwe. Icyo rero ni igikoresho cyiza cyo kudufasha. Ariko twavuze ngo umugome wuzuye ishari n'ubwicanyi yo ikoresha akica umuntu. Nabwo si ukuvuga ngo umuntu wese ufite umugambi wo kukwica ngo afite uburenganzira. Umuntu azagoma bakarinda bamuhambana umugome, kuko Dawidi yaravuze ngo atunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banje, igikombe kiraseseka. Ni ukuvuga ngo uzubaha abagome bahari, ariko baza bakureba ukirirwaho ukararaho bigakomeza. Umuntu agasaza ni umugome ariko ntacyo akoze. Sinshatse kuvuga ngo nimba isumi ihari uzotekereza kukwica wese azahita akwica. Oya, yo bitekereza akaruha agasaza atakwica cyane, yo bitekereza akamasaza agasaza atabishize mu bikorwa. Rero twari tugiye ku kibazo wari ubashe ngo ese uburozi. Uburozi ni iki? Icyo unanumva wita uburozi ni iki? Uburozi nyirizina buvugwa na Bibiliya ni maji. Ni ukuvuga ngo uburozi nyirizina ni igikoresho abapfumu bakoreshaga mu gushuka rubanda kugira ngo bajye imitungo yabo. Ni igikoresho abapfumu n'abarozi bifashishaga kugira ngo babe abantu bakomeye, barya imitungo, bafatwe kabakomeye. Iyo urebye kuva Bibiliya itangiye kwandikwa, kandi uyu ni wo muco kuva itangiye kwandika kugeza isoza, nta hantu yerekana umurozi nk'ikibazo. Umurozi yamwerekanye nk'igisubizo ku batazi Imana. Abatazi Imana iyo umuntu yagiraga ikibazo kigoye, uku twebwe tukigira tugatumira abayuda, umupagani watumira abarozi. Urabibona Farawo yatumiye abapfumu, abarozi n'abanyabwenge, k'abantu b'abasaje bari mu gucira urubanza neza. Mose akora ibitangaza. Nanone Farawo yatumiye abapfumu n'abarozi, baraza k'abantu bakora ibitangaza bikomeye, k'abantu yifashishije habonetse ikintu
kigoye. Iyo urebye n'igihe ba Daniyeli bari Babuloni, umwami yarose inzozi arazibagirwa, ariko aratekereza ngo se ni bande bantu b'agaciro bamufasha. Abantu yabonye b'agaciro ni abanyabwenge, ni abapfumu, ni abarozi, nibo bantu b'agaciro isi yatekerezaga ngo bifashe. Ariko niki bapfuye n'Imana? Nuko babeshaga abantu, ibo bakishira mu mwanya w'Imana, bakavuga ko gukora ibitangaza mu bumenyi bihishwe, bakabesha isi. Ico kinyoma babeshaga isi bakifashisha amaji. Mu turere tutari dufite maji, natwo twari dufite abarozi bashukisha abantu ibiti n'amabuye n'imisatsi n'amashara. Abo nibo barozi bo mu turere tw'abatarizi. Abizi bo bahembeshaga abantu maji. Kandi maji ubu nyine hariho fakirite ya maji, ushatse ushobora kuja kwiga maji. Ubu ni fakirite, nyuma y'uko abavuga ubutumwa baberekanye nk'indekamutwe, bakerekana maji nk'udukinisho. Uyu munsi maji ni udukinisho. Umunsi wa festival, abari Amerika baranyumva n'ahandi hateye imbere, umunsi w'imyidagaduro baza kwerekana utuntu abantu biriwe mu tuzi barushe, bamaze kugira amastress bakenera kwiruhura, bakaza kureba udutangaza twadukorwa n'abamaje. Ntabwo ari abantu bikanga, si abantu usengera Imana bakurinde ntibaye baguhinga ko barashaka. No pastor, singuciye mu ijambo, izo mpamvu ndiko nareka dusobanurire cyane abantu babashe kumva. Nimubona turiko tureka ngo bavuge cyane niko kwize kugira ngo tubashe kumva n'abantu basobanukirwe. Uvuze gutyo, aho uburozi tibwoba burimo uburyo bwinshi bukoreshwa. Iyo maji, uburozi bubaye maji bwo kugira ngo abantu bahenda abandi babarya ifaranga, babashukishe baze kureba barya ifaranga. Tiyoba burimo uburyo bwinshi, harimo n'uburozi bwo kugira ngo abantu bica abandi, ugasanga buri muri rya angle imeze nk'iyisumu, ariko ari uburozi. Iyo science ntaho tuyibona. Aho tuyibona ni muri, ni ukuvuga ngo kuva mu itangiriro ukagera muri Ufunuo, nta hantu herekana uburozi k'ikibazo. Ahantu bwaje kugaragara k'ikibazo ni muri 15e siècle na 16e siècle. Hahagurutse umuntu yandika igitabo ngo ni Chasse aux sorcières. Niwe weretse abantu, niwe wadefinira abarozi nk'abicanyi, k'abantu bahiga abantu. Ariko ntabwo ariko biri. Ntabwo kuva mu itangiriro nta hantu kugera muri Ufunuo ntaherekana uburozi k'umwicanyi. None ko hariho n'irega uburozi bakamwirega n'uburyo bicaga abantu. Iyo science si rimwe si kabiri. Hari ibintu by'amaviolence abantu bagiye batukwa bagateshwa agaciro, umuntu agashaka uko yiregura akabona yataye agaciro muri sosiyete bamututse, yamara kubona bamututse akavuga ati reka mfite. Noneho yamara kwirega bakamutera ibibazo, bamutera ibibazo akaza avuga bino baza bavuga hanze. Iba abantu baza bavuga hanze nawe akaba ari nimba hari uwavuze ngo tuza tuja mu kirato tukaja mu nyanja cyangwa mu igi, nawe akaba babira twagaza dusesera mu igi tukaja mu nyanja, karavuga iswara zavuga hanze. Noneho nimba bavuga ngo bazabica abantu, nawe akaba bavuga ati natwe niyo misiyo twari dufite. Hano i Kigali hari urusengero rumwe umukobwa umwe yarujemo, aza kubabwira ngo yagaza aje kuzimu, agatanga ubuhamya mu ikanisa. Noneho aja kwibeshabesha akantu ko ku isi, abesha akantu ko ku isi niko kamuvumbuye ko ahayabesha. Ariko kuzi kuzimu ntawaye warageze baramuhakanira,
yagaza yirirwa mu buraya hanyuma agataha mu rusengero akababesha ngo karabaha ubuhamya bw'ikuzimu. Ni ukuvuga ngo arasa n'uwari wahombye mu buraya, aravuga ati reka mpime gushaka ifaranga mu rusengero. Rero kubera ubujiji tugira, umuntu ndiyoza mu rusengero ngo abeshe abakristo bamenye ko baba babiri. Nk'ubu ngubu nakeneye kujya ifaranga hano hanze, nuko wamaja mu rusengero ukababwira ati nzanje ikuzimu. Narangiza akababwira uti twagaza tubonana na shitani n'abadayimoni. Ibyo kugira ngo bamenye ko kuja ikuzimu Yesu niwe wagiye ikuzimu avayo. Bizaba bivuga ngo niwe mfura yo kuzuka, nta wundi muntu uzuje ikuzimu ngo ave. Oya, baje ikuzimu muri ubwo buryo bwa maji. Noneho kubera ko uwo bakorana ari nyiri kuzimu, bakaza bagakorana muri iyo spirit, bakaje kuzimu. Iyo profit ukagera ikuzimu ntaguherana. Erega ziko ejo n'ejo bundi wokizwa. Iyo kubona ntiyama kugumana agase akagukingurira ugataha. Ariya ni amateka y'abatazi Imana, ni histoire zitabamo. Abantu bizeye ijambo ry'Imana nibyo rizariba kuri kw'abapagani n'ukuri kw'abakristo. Uko abapagani babayeho, ingeso za kamere zose zibyendefi. Ibi byo kuja ikuzimu no kuguruka n'ibiti, izo ni histoire z'abapfumu zitaba. Umupagani Bibiliya zimwita impumyi, ni umuntu utazi yava n'ibyaje. Ibi byose batubesha, umupagani ntazi Imana, ntazi na Satani. Ni impumyi. Umupagani ntazi na Satani, ntazi Imana, ntazi na Satani. None se umupagani nta bwama akorera? Hari umuntu ufite utari mu bwami, ufite ubwama. Nawe nimba warabaye umupagani, kujya wabeshaga ugasambana ni kuri ubwo niko gukorera Satani. Habe na Petero umunsi yavuze ngo Yesu utagapfe kandi ariyo gahunda yamuzanye, yaramubwiye ati mvi inyuma Satani. Ni cya gitekerezo kibi. Ni ukuvuga ngo utekereza gusambana, ugatekereza kwiba, kubesha, ugatekereza kubesha abantu ukoresheje amashara, kuko baza bafata abayumva bakabafatana amashara. Kuriya niko gukorera Satani. Naho ibi tuvuga indirect, keretse umusazi niwe ufite amapepo ya Satani direct. Okay, no pastor, dufite abantu benshi bafite ubuhamya bufatika, none butari ubwo kuvuga ngo bagiye kuzimu cyangwa banyuze mu magi, banyuze mu nyanja. Ariko nyamara n'ibyo nabwo ntibizapfuye kuza uko biba baranyuze. Ariko bafite ubuhamya bavuga ati jewe abayumbe baraje barasenga, bamare gusenga bafata ishara, cyo nabonye ni ishara, cyangwa yewe bafata icupa, iryo cupa ryarimo amaraso, ryarimo umusatsi, ryarimo ibintu bipfuye nabi. Naho baje kunsengera nari maze nk'iminsi imyaka 7 cyangwa 10 tabyara. Baravuga ngo Imana yababwiye, kuko kuvuga ko Imana si none, kuvuga ko Imana se n'ejo bundi yovuga, no nyine yovuga, no nyuma y'isaha yovuga. Imana yabatumye ngo baze basengere umuntu, hari igihe ko bamuteze, kandi nibagikura arabyara. Yewe bagikura bagifata akabyara. Aba bantu bafashije umuntu, tubise abaramyi b'ikigirwamana bafashije umuntu akabyara. Tugashima ineza y'Imana n'icyo Imana ikoze. Imana dushimye Imana ibintu. Iyaberetse cya kintu bakagikura, twishimye ko yatanze urubyaro. Kuko muri Yesaya, nimba ari Yesaya 66 yagese ngo cyembe n'izivuga ngo nizireka babyara. Noneho iyo izireka banapfa, iberetse cya kintu baragikura. Twishimye kabiri. Aba bantu n'ubu buhamya bufatika, ni gute kugeza none wowe bita mu n'abakozi b'Imana, n'abaramyi. Urakoze cyane. Buriya muzobuza umuntu kubyara igihe konti kiba.
igiheko ni ikigirwamana kitumva kitabona. aho kigo utazi icoza bitiriye ko wewe Ibiheko ni amabuye, ni amashara, ni amahurungure, nayo maraso ni ubwoya bw'ihene n'ubw'inka, cyangwa se habe n'ubw'umuntu yorora kubibagira agatega amaraso cyangwa agatora inyama. Hari biriya byose ntacobuza umuntu kubyara. Ni ukuvuga ngo bakurambitseho ibiganza ukabyara, ibyo biravuga ngo muzarambikaho abarwaye ibiganza bakire. N'ibitangaza yaravuze ngo mu gihe cy'imperuka hazaduka abahanuzi b'ibinyoma ngo bakore ibitangaza byinshi n'ibimenyetso ariko bayoboza abantu. Umuntu gukora igitangaza, rekana nahasome, umuntu kuvuga ngo akore igitangaza namara kwereka ikigirwamana ko gikora, abagukoze igitangaza kugira ngo bakure mu ijambo ry'Imana. ijambo ry'Imana akakwereka ikigirwamana ashatse kukwemeza ko gikora. Ijambo ry'Imana rivuga ko kidakora, aje kugukura mu ijambo ry'Imana ngo akuyobye. Wizere ibigirwamana ko bikora. Okay, ukoze igitangaza noneho igitangaza ni igitangaza kitagize nico Imana ifite ishoboye byose. Muri byose byarimo gukura cyane. Ibitangaza izibikora kugira ngo abantu bahimbaze Imana. Ariko igihe ikoze ibitangaza kugira ngo uhimbaze, akwereke ko ibigirwamana bikora, tayari agukuye mu murongo. Okay, anyeretse ko bikora. Hano hari inani dufite, hari linke dufite y'umushumba. Wavuze ukuntu basengeye umurwayi bamwereka ko ari ibihe kuzamurwaje. Ngo bamare kumusengera yoroherwe yamaja kugura ibiheko. Nibo berekana ko bigira imbaraga, nibo berekana ko bikora ariko byutiza bikora. Umuntu nimba afite indwara yarimbujije kubyara bakandambika ibiganza igakira akabyara, ni byiza cyane. Ariko izi gahunda zo kwerekana ibigirwamana ni gahunda zo gukura abantu mu ijambo ry'Imana kugira ngo babayobye. Ngo twavuze ngo bazakora ibitangaza byinshi kugira ngo babayobye. Ndetse yaravuze ngo hari niba bishoboka ngo n'intore abantu Imana yatoranije ngo nabo babayobye, ariko babayobesha ibitangaza n'ibimenyetso. Urabona kaba twaturanye bo baza bajana ku ngamba ibiheko, baza baheka imbeba zipfuye, baza baheka amabano. Ariko iyo ngiye muri bamaye kubigisha ndashika mubwire ngo iri bantu hetse tiribizi kurifite tirikuza ino mbeba umupfumu yakugurishije, mwereke ko ari imbeba uyishira hano nyuma y'iminsi ibiri aba yanutse yaboze, iniyo zirayigishi tikuza. Ariko aba ni abagabo bo kwemeza abantu ibigirwamana. Reka nje gusoma ahantu herekana ko bazakora umuntu ashobora gukora ibitangaza ariko agamije kukwereka Imana y'ikigirwamana. Ariko Bibiliya iravuga ngo timukemere amagambo y'ubuhanuzi. Babarira mbarizo uyu muntu ashatse kumenya ko ibyo bintu bose muzumve neza yabisobanuye, ariko reka mbarizo umuntu wicaye none se musho uyu muntu wakuye igiheko ngabyara, wewe uvuze ko yanyeretse yagikuye yego nabyaye, ariko yanyeretse ikigirwamana. Ariko se hagati y'ikigirwamana nabonye kandi ubundi ibigirwamana tuzi ko biraba, ikino kigirwamana nabonye n'izi mbaraga zakuye ikigirwamana niziye nizera ko zishoboye. Izi zazikuye sizo nizera ko bashoboye, nyamara wowe ukabita ko ari abanyuza kandi yagikuye. Ko numva yagikuye ndayoba gute kandi iri jambo ko we Bibiliya kuvuga ko bidakora, none we akabaje kukubwira ngo birakora. Ico kinyoma ubishira. Bibiliya ivuga ko bitazabikora umurimo mubi. Yeremiya 10:5 ivuga ko bitazabikora umurimo mubi, bitazabikora n'umurimo mwiza, aho bishize bitohava.
tibiza bizangiza kandi tibiza bitunganya. Mu gihe we waje kutwizeza ko bizangiza, ni ukuvuga ngo Imana tuyizera muri sanse zibiri. Uyu yaravuze ngo niyo izizana amahoro n'amahanga, izizana amakuba n'amahoro. Kwa mkono wake napokea mema na mabaya. Twebwe abaramya Imana, ibintu byose tubyerekeza ku Mana. Ariko rero urumva yabashatse kugira ngo ugire ngo igice kimwe ugengwa n'ibigirwamana, ikindi gice ugengwa n'Imana. Nuvuga ngo gutinda kuzara kwawe ni gahunda y'Imana. Ariko rero kuza kukwereka ko ari gahunda y'ibigirwamana, ni ukubizamura no kubicubanya. Ariko ibigirwamana ni ubusa. Narengiye gusoma ku bijanye no gukora ibitangaza ukayoza umuntu. 13 umurongo wa 2 gutegeka kwa 2 haravuga ngo muri mwe nihaboneka umuhanuzi cyangwa umurosi akakubwira ikimenyetso cyangwa igitangaza, icyo kimenyetso cyangwa icyo gitangaza kigasohora, icyo akubwiye yakikubwiye agira ati duhindukirire izindi mana zo tutigeze kumenya tuzikore. Hano haravuga ngo ntuzemere amagambo y'uwo muhanuzi cyangwa y'uwo murozi, ngo kuko Uwiteka Imana yanyu ngo izabibagerageza ngo imenye yuko mukundisha Uwiteka Imana yanyu imitima yanyu yose. Yakubwiye ikimenyetso kigira gute? Kirasohora. Akubwira n'igitangaza kigira gute? Kirasohora. Ariko akakikubwira ashatse kukwereka indi Mana. Murabizi ko igihe kari Imana y'abakongomani, n'umuza mwumva zambaye zivuga ngo turaja kubwira Imana zacu. Ni ibiheko. Akoze igitangaza ngo akwereke ko Imana z'ibigirwamana zikora. Tuzemera amagambo ye, kandi yakoze igitangaza, yakoze n'ikimenyetso. Ubundi abantu bavuga Imana, ubu hari hakwiriye kuba discussion ikomeye kubwira abantu ko igiti n'ibuye bidakora, bitabona, bidafite amaso. Abandi basuzuguye ibifite amaso barabita. None ko turacyarimo tudisikita ku kintu kitagira ijisho. None se pastor, uyu muntu wavuze kino kintu kikaba kikanasohora agamije kugira ngo akwereke ibigirwamana, ngo uhindukire tukeme niko bivuze bandi bazo. Ariko wabikoze agamije ngo uhimbaza Imana cyane, ariko niwe yabikoze mu izina ryiwe. Wumvise ko bidakora, ariko wakoze ibitangaza ngo akwereke ko bikora. Kandi iwe yakubwiye ngo birashoboka ko Imana yoguha gukora ibitangaza. Urumvise? Ariko kugira ngo Imana ikugerageze irebe ko uzi ko habaho Imana, arebe ko wohindukirira n'Imana zitaba. Izi Mana z'ibiti n'amabuye ntizizazo. Ntabwo ari byo n'izifite amaso ntazabona. Icyo kintu uracumva. Za Bali zo zagiraga amaso. Ariko igihe ko tikigira n'amaso y'igipo. Wewe utegereza ko kibona gutegetagira. Izi za Dagoni, izo zari zarakozwe n'abahanga baziremera amaguru. Ariko Bibiliya iratubwira mutange nayo ikigirwamana cy'abaswa batazi kwandika kitagira amaguru, ngo n'ubu turacakivugaho. Kandi kuturagisha isoni ko ziraza kundi ngo uyu munsi ngo hari umuntu ubitekereza ngo ibuye riramubuza, ngo worishirare mu muryango rikamubura. N'ubujiji buteye isoni. Iyo abantu bataye Imana, ubwenge buza bushira. Nababwiye ngo uyu muswara, uyu nguyu woja mu nzu y'umuntu utazi Imana ukawumukangira. Uyu nguyu mfite, uyu mbaye ni mwiza. Igihe ko ntikigira n'amaso, abandi bakoreraga Imana zikanuye ariko zitabona. Ariko mwebwe ngo ko murahamya Imana zitagira n'amaso apfuye. Ubu ni ubujiji. Kwicara ngo bari ubwo umwanditsi wa Bibiliya atageze muri Kongo ngo avuga amakuru y'ibiheko. Ibi byanditswe
muri Timoteyo Pawulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, aravuga ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumuhanira gukiranuka no kumwemeza ibyaha bye kugira ngo umuntu w'Imana abashitse afite ibimukwiriye. Ni ukuvuga ngo niba Bibiliya ivuga histoire ya Baali, twe tukaba tuvuga ubutumwa hatari Baali, twe tukavuga ubutumwa hari igiheko, turareba icyo Bibiliya yavuze ku baramya Baali aricyo tuvuga ku baramya igiheko. Kuko ibigirwamana byose bifite formule, tibibona, tizumva, tibigera, tibikora ikibi, tibikora icyiza. Ni ukuvuga ngo twe dukunda kuja mu bintu, umuntu akaja mu bintu atazi, umuntu akaba umukristo ariko w'ukuntu. Ngo hari ukuntu kubaza ngo ese kamera bayivumbuye ryari? Kamera n'ukuri uziye bayivumbuye kandi ari ukuri. Uko niko usanga n'umuntu ari umukristo ariko ibyaye adafite information yabyo. We ukoresha kamera wagomba kumenya ngo muri uyu mwaka niho yavumbuwe, ndaka wayivumbuye imeze gutya. Umuntu nawe abaho akiga amakuru y'Imana ariko ntiyige ay'ibigirwamana. Ibigirwamana birivuga ko bitumva, bitabona, bidakora ikibi cyangwa icyiza. Ayo ni amakuru adasubirwaho, adasabwa ngo asubire yigwa. Ni ukuvuga ngo uwaguze igiheka numve, nimba yaraguze ngo yamenye ngo ni ibuye, nimba yubaka inzu y'amajyubakisha. Uwaguze isashe twaravuze ngo yamaye ijana guhaha ni isashe. Ni ukuvuga ngo abandi bavuga butumwa buzuye umwuka, iyo yasangaga abantu bafite igiti, Yesaya yaravuze ngo ese umuntu yotema igiti igice kimwe akagikomeza ikindi akacita ikizira, arababwira ngo kino yakomeje ndakiriya gisigaye gasa. Ni ukuvuga ngo tuvuga ubutumwa, umuntu atoye isashe mu masashe ari hanze, mubwire ko iyi sashe isa n'iri hanze. Reka kumubwira ngo Imana irata isashe, ni ugutuka Imana. Yaravuze ngo ndi Uwiteka Imana, ntimukagira ikindi kintu mugereranya naco. Mwe muzamugereranya Imana n'ibiheko. Ibiheko iyo bakuzaniye umusatsi, nimba ari agatsike mubwire ngo ni agatsike k'akayuyafi. Ureke kumubwira ngo harimo imbaraga ngo reka ngisengere. Urasengera imisatsi ipfe ifite ubwenge, irabona, irakuza, izu ifite. Ni ukuvuga ngo Afrika, abanyafurika banumve, twebwe nitwe dufite Imana, nitwe dufite. Abazungu baraguye baja muri siyansi, ariko twebwe nitwe tuvuga Imana, nitwe tuvuga n'ibigirwamana. Ni ukuvuga ngo dufite amadarapo abiri. Dufite idarapo yo kuzamura icyubahiro cy'Imana, tukagira n'idarapo yo kuzamura ibigirwamana. Nitwe tuba duhamiriza abantu uko bikora, nitwe tuba duhamiriza abantu uko Imana ikora. Ariko umuntu w'Imana uza ushika mu bapagani ukamanura idarapo y'ibigirwamana, ukazamura idarapo y'Imana, uza werekana ibigirwamana ko bidakora, ukerekana ko Imana ari izi ikora imirimo n'ibitangaza yonyine. Ko niko kuri uhereye none umuntu watekerezaga mu gihe ko kizagikora amenye ngo kirasa na Dagoni na Baali. Bakirajije hamwe n'isanduku y'isezerano, buca Dagoni yabo ngo bayibyutse mu gitondo, bagaruke bagasanga umutwe uri hariya. Ikigirwamana nticorara mu zirimo umukristo ngo buce icyo tikizacumba tikizaki. Ariko Imana yashatse kugaragaza itegeke zacu. Nusoma Bibiliya uza usanga bavuga ngo imbaraga z'Imana n'itegeke z'ibigirwamana, ariko twe tuzatuvuga imbaraga z'Imana tukavuga n'iz'ibigirwamana. Ariko uhereye uno munsi tumenye ko hariho Imana iyi yohereje Yesu
Bibiliya zivuga ngo niyo yonyine zikora imirimo n'ibitangaza. Noneho ikavuga ngo ibigirwamana byose ni iki? Ni ubusa. Uhereye uno munsi ntihakagira umuntu uzosubira guhamya Imana ngo ahamye n'ibigirwamana. Ngira ngo ntabwo babihamya, ahubwo ni kwa kundi warumwe ngo se kamera ubumenyi yakozwe bazi ko yaba okay, kuko nanje nzi ko kamera ihaba, ariko wenda nshobora kuba ntazi igihe yakorewe. Ndango ibo bavuga ko hari Imana nyayo n'izi Imana zindi zishobora gutera abantu ibyaha, ariko zidafite icyo zibamariye. Reka maze pastor akantu gusubiza n'inyuma ubwe nitumara wenda tuzi kurangiza ikiganiro cyacu tuze gukora ibindi. None se ibi bigirwamana birahari, ijambo nyamukuru ni uguhamya Imana kandi by'ukuri rirumvikana. Imana yonyine yambicubahiro. Nzambwira abantu iyo nanumva natahuye ubugari bw'Imana zagenda gusoma ngenda inkoko nambaye umunsi umwe ari ku musozi Semugo yaha nani Uganda vuba. Sinzi ukuntu narizerwa maze kunezerwa umutima ukambwira kandi kaze noneho nkabatsi ni umutima wambwira ko sidasaze, ariko ngomba meze neza kandi ndanezerewe cyane. Ukambwira gusa ngo niyame aho niyama ku gicurano cy'Imana. N'icubahiro cy'Imana iragikwiriye ntigomba kukisangirwa cyangwa kukigabanya cyangwa ngo wagira agapunguka, iragikwiriye ibihe byose. Ariko se ibi birakura ko ibigirwamana bihari. Icyo nari ngiye kubaza n'iki n'icyo wenda wazo gisubiza. Icyo nari ngiye kubaza n'iki, Imana ire ku muntu akamwisuma Imana yayibireba ndetse yatatikana uyu muntu agapfa, uyu muntu aza Imana izire kumusuma. Aba barozi tuyoreka ngo bagutege uburozi ngo bugufate bya bindi, kubera ko nubwo wabihakana abantu barabihamya umunsi ku wundi. Tije barasengeye nabyibije ukuguru, naje mfite ubuhamya ndaza kubuvuga. Tije barasengeye nabyibije ukuguru, barasengeye nabyibije ukuboko, barasengeye narwaye igitugu, bakubita mu igipimo bikabura, bashira mu rushinge ngahwera, bareka kumeza urushinge ngaba muzima ariko mu makani bwo kwakunda. Baraza barasengera bakura cya kigirwamana ndakira. Ubu twebwe nubwo bamubwiye ikigirwamana cyagaragaye ko cyateshwa agaciro, hari imbaraga zikiruta, ariko nashaka ko ariko se Imana ireka bakamutega isumi ikagufata, nayo ni isumi itaje muri kategori y'abarozi. Tiyoreka mu burozi bwa bino bigirwamana bw'aba bantu, kuko nabo uko tubisobanukirwa cyangwa uko tubizi cyangwa uko twabibwiwe tuzi ko ari spirit ikora, kuko spirit y'Imana ikora ariko ifite imbaraga ziri extraordinaire zirengeye, ariko izazo nazo zifite imbaraga kuko Satani agira imbaraga. Yes, ni ukuvuga ngo izi mbaraga tiyoreka ngo bino biheko bigufate bikurwaze kwa kuntu. Urakoze cyane. Ngira ngo twakubwiye ko bidakora, kurwara bibaho, ariko umuntu ntazarwazwa n'ibigirwamana. Isumi iyo twavuze ngo iragaragara ni shimi ifatika, ariko ibigirwamana ntibigira umwuka. Yaravuze ngo Imana yacu ni umwuka, ariko Imana zabo ni imibiri. Biriya biti ni imibiri tamukuba tibizabitekereza ariko kandi mukumve neza Imana yacu ni umwuka. Imana z'abanyamahanga ni imibiri, ni ibintu bifatika bitavuga bitumva. Habe n'umunsi bahamagara aba bapfumu n'abarozi, umwami arababwira ngo nibagiwe inzozi, arababwira ngo muzimbwire nimumara muzisobanura. Barababwiye ngo usibye abantu bakorana n'Imana zitagira imibiri, ariko twebwe dukoresha ibintu biri fizike tidushobora kumenya ibihe. Hagararira pastor umuntu uhamya akavuga ngo nafashe umurozi
akabatangira ubuhamya akavuga ngo nari nagurutse, wakoresheje burya murozi we wisemaje, iyi maji yakoze cya kintu cyo kuguruka tiyoyikora ngo kigufata urwara kuguru. harananiza natwe abakristo tutazatuguruka ndetse noneho tarumva aho titwahawe. Urabona ibintu Imana nizo itanga ubwenge n'ubuhanga. Yahaye abazungu ubuhanga, bakoze indege, ariko abapagani babo bakora amaji n'udukinisho. Buriya umunyabwenge usanzwe, umuntu usanzwe w'umunyabwenge akora ibintu bikomeye cyane bitanga umurozi ntiyo kugeza ku muntu usanzwe. Umunyabwenge aza akora ifaranga azomara imyaka, magicien we ntizokwiza umunsi. Amafaranga ya maji yafata après quelques minutes n'ibicucu. Ni ukuvuga ngo bano bahanga basanzwe Imana yahaye ubuhanga, bakora indege, bakora amasatelite, amatelefone, bariya Bibiliya ivuga ngo ubwenge n'ubuhanga butangwa n'Imana. Iriya ni Imana n'izi za pesa n'ibindi. Ariko abapfumu ba magicien bo iyo yakoze n'iriya nzoka bakoze ntabwo ari inzoka rero. Kwa muyitora nta sumi ifite, nta buzima ifite, nta bwenge. Ni ikintu cy'igicucu agira ngo après quelques minutes kirasubira. Ni muto cyane. Umunyabwenge usanzwe araruta cyane aba barozi n'abapfumu, ni batoya ku banyabwenge basanzwe. Gusa iyo abantu banze Imana bakunda ibigirwamana, baza bakunda ibiti n'amabuye n'utwo tumaji. Utumaji n'udukinisho ntabwo biri mu buhanga bungana n'ubw'Imana yahaye abantu bo. Ubu turavugana n'umunyamerika ariko ukicara mu mupfu rero utarakoze n'inkweto n'iki ngo baricaye barabahenze ngo tuzatuguruka biciye muri iyo system. Twebwe bazima ntituguruka, nta bintu twakoze bituma abantu baguruka. Mbona umara uricara mu mupfumu w'irurenge, uriya urimo kwiyuhagira barakaje imbere y'isasa akiyuhagira amazi yo ku ruzi, ukicara ngo bafite indege muhinde. Muve mu bujiji mukizwe. Kandi iyo umuntu akijijwe amagambo nabiri azashira Imana hejuru agasuzugura ibigirwamana. wasangagira ijambo genera abadukoze. Reka rero dusoze dushoje tubibutsa ko habaho Imana nyamana iriya yatwohereje Yesu ngo adukure mu mwijima. Uhereye none histoire z'abapfumu uzisibe mu matwi, mugaruke mu ijambo ry'Imana ribayobore. Yaravuze ngo mubereke impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abarere abakuze abageze ku gakiza. Tubasezeyeho tubifuriza kuramya Imana no guha Imana icyubahiro. Twasezeye imigenzo y'ibigirwamana yo gushambura. Izo histoire zarashize, zadusenyeye n'amatorero mu gihe cy'ubujiji, ariko iyo histoire yarashize. Muze turamya Imana tuyihe icyubahiro. Niyo yaturemye, niyo idufite ku manywa na nijoro, ifite ingabo zo mu ijuru zigendana amagare n'amafarashi zigose amazu yayo, niyo izituma bagura protector zayo, niyo izituma murya mwambara, niyo ibaha amahoro. Muyiyambaze, niyo Mana y'ukuri yonyine. Murakoze Imana. Pastor arakoze cyane. Pastor reka tugushimira, wakoze cyane kutwitaba Imana kwizwisha. Agize neza by'ukuri, byari ibintu byiza kugira ngo tubashe kubana nawe, tubwire abantu ndetse n'abageneye buno butumwa. Kuriya abantu buriya abantu bishwe no kutamenya. Niko ijambo ryanjye rivuga ngo abantu baje bishwe no kutamenya. Burya kutamenya ni ikintu kibi cyane, kandi iyo umuntu yirengagije ubumenyi aba yirengagije ibintu gikomeye. No kwizera ni ukumenya, kandi kwizera niko kuduhesha ijuru, kuko kuduhesha agakiza. Rero wakoze kutwitaba, turagushimiye. Naho gutaha. Akoze cyane. Murakoze.